Buke abarushe barika hasi abatarushe wale wamechoka waweze kukaa. Muvuge ngo amen. Amen. Tugiye gusubiramo, tunataka kurudilia mara tena. Urabona masaha arabaye, masaa yamefika. Turabizi ni iminota 45 ariyo saha. Tunajua dakika za mnenaji. Kuri ya minota 15 baza basiga. Kwa dakika hizo tugiye kufata iminota mikeya. Tutachukua dakika kidogo. Ubwiriza ntabwo tumurya n'umunota n'umwe. Mnenaji wetu tutachukua hata dakika moja yake. Na yeye atakuja kubakisha pia kumaliza. Turinda kuja kumubwira. Tutamwambia. Muvuge ngo amen. Atukuzwe Yesu. Muvuge ngo amen. Semeni amen. Tugiye gusubiramo dutambira Imana tunezerwe. Tunataka kuhudhuria tumchezee Mungu tumfurahie. Kuko mubiri Imana yadusigiye ni ibingibi. Kwa yale Mungu ametuachia pia kuna haya. Amen. Amen. Ari ijambo ryamfashije mu gatondo mu rubyiruko bababwiriza. Kuna neno ambalo limenigusa moyo wangu asubuhi wa kihubiri. Bavuze ngo twenyegeze. Wamesema tuchochee. Twenyegeze nk'impani turimo. Tuchochee karama, tuchochee karama. Niko yatubwiye ngo niko Biblia y'Igifaransa ivuga ngo twenyegeze. Kifrench inasema ni kwenyegeza. Iyi ngiyi yavuze ngo ni ugusesa. Hii ingine inasema ni kuchochea. Ngo benyegeza iyo hari mu muriro. Tukisema kuchochea kukiwa na moto. Kandi nagumije kubitekereza benyegeza iyo hari mu muriro. Wanachochea kukiwa na moto. Ushase gucika ngintege. Ukikata tamaa. Ngiye nko guhota nkakurya kwifuru bazi. Unataka kuisha. Kandi icyo basesa ngo basesa impano iturimo ni Timotheo baza babwira. Ni Timotheo walikuwa akimwambia. Aramubwira ngo nasesa impano murimo. Kumwambia chochea karama iko ndani yako. Kuvuga ngo iyo basheshe turabizi iri haruguru yo habagurwa vumba. Uko juu moto ikikaribia kuzima. Abakecuru n'abasaza barabizi barasesaga bakavanyaho urwavumba wazee walikuwa wanachochea. Watu wengi wako na karama hujui watatumia aje. Iyo jambo ryamfashije cyane. Neno hilo limenigusa moyo. Aravuga ngo hari abantu bahagaze ku masezerano nguzori baba badukurinzira kuzorinda uhirima ukivuga ngo iyo mpano yawe uzoyikoresha hanyana. Wametuambia usipochochea karama yako utakufa na karama yako itakufa. Karama yako ni kutumia leo. Kama ni mwimbaji tumia nguvu. Semeni amen.
muvuge ngo amen. Semeni amen. Muvuge ngo amen. Semeni amen. Kandi reka mbasabe muzoza muza gutarama ni mugoroba. Acha niombe mko mnakuja ibada ya jioni. Hari uko mama Nyasuku yaravuze. Kuna vile mama Nyasuku ameongea. Ibyo kuri bizabintangaza nanje. Na mimi nashangaa. Umuntu utagiye kukiriyo. Haujaenda matanga. Umuntu utagiye ngo arasivya araryamye. Unakaa kwa nyumba. Umunsi wo kucyumweru twahawe. Siku moja ambayo tumepewa ni siku moja. Hatuna siku nyingine. Ariko niho wamurinda ngo ukimanza zawe. Hapo ndio unategea ndio utembele watu. Yavuze ijambo ndisigara yavuze ngo gituma tuzinduka turoze twa turi muri turunere kavuga icyo kintu. Sisi ambao tunatembea kwa shirika. Tuzatuhagera kubera ngo kera bavuze bagenda. Yini wanaenda mapema. Guzatungura tubona ni mugoroba cyangwa ndi munsi. Wanatembea se kubera iki? Muzu y'Imana ariho tuza tubona umunsi wo kucyumwera ariho turyamira ariko yindi uhereye uwo tugera kuri turunara tubira ngo mu gatondo zaba ndisiri cyangwa nagiye ariko umunsi wo gusenga umwe